Nova revo amilay tena makarary fo an'la mihitsy fe ny mahita ny akama mba lasalasa isan'andro ela be resaka be fosafosa mba manova ho ary vo milay fa de tena manahirana an'la mihitsy fe ny mijery ny akama mba tafatafa mba ilato tsy mijanona mitatasika mba manova ho ary vo milay fa tsy tokony afinaritra an'lava eo ny mba manana akama mba misontrotra nefelahany vo maika atao miromotra ka mba manova ho ary vo milay tsy mba tokony afaly an'la io ve ny mitazana ny akama mba misandratra isan'andro vaky zao ela manangatra ka mba manova ho ary vo milay tsy mba ho afaka ho amboan'la mihitsy ve ilay toetra manahory ava-manana manaratsy sy mifosafosa namana mba manova ho ary vo milay de tsy mety atonga saina an'la mihitsy ve isakarahady elany ampiangonana nefelahany vo mainky ampefelonana ka manova ho ary manova re vo milay laya 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 fa za te masositra manova re vo milay laya laya fa za pefelonana aza ty manentsika oleo manova re vo milay laya 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 fa za te masositra manova re vo milay laya laya fa za ty manelotsao aza mitoraka bilao manova re vo milay tena hoe marikoreko an'la mihitsy fe ny mijery ny akama mba milamina tova mainka tian'la ofinganina mba manova ho ary vo milay le tantara tsy mikasika an'la mihitsy fe ataon'la mampiasa saina manahirana fiainan'olona io fa aza mba hidirana mba manova ho ary vo milay tsy mba ho afaka ho andohan'la mihitsy ve ilay toetra manahory ava-manana manaratsy sy mifosafosa namana mba manova ho ary vo milay de tsy mety atonga saina an'la mihitsy ve isakalahady elany ampiangonana nefelao atao vo mainky ampefelona